Da sve prodaje. Jasno, ja. Bili su dok mi bili. Bili su pa se uzvali. Evo vidite po jednom se blago je prvo malo zabavao, znaš, pa je neugodno, pa kaže Zeko, poveć jednu za njega, rekao ponesi, ona ipak sjela na biciklu i došao, boje se da će ostati bez njega. Samo što vam Ovdje bi tu u oči. Imam posla malo još raditi. Gospodine, to su dva glasa, a ne jedan. Žena i vi, to su dva glasa. Ti bi tu, tu sam, da. Ovo ja omastio brke, a znate da mi Dobar dan, oprostite. Pašnik je, imamo sutra inauguraciju, dali ste nam glasa, pa niste Onda se zna. Onda se zna. Nije. Ivan Lupić. Tri puta. Ti se potpisao dođe. Ljudi, ovo je najveće kada zove. Kristina, Tebi, Karla i Karla. Može. A vi kada druga služba Nekom porazena, pa da ovo šotrno. Ja popijem kao kolom, mjesta ima. Kakve tam dečki, ki prodaju, veli to su ti kraće. Dođem sad i svojom slovom. Ne puza niko.